L-odwa tajba u merħba bikom, grazzi tal-li naqattu maħna l-lun il-3 18 ta' Mejju, il-ħin huwa 9:09 ftit minuti. Nġbarna fl-imkien sabiex ntellaw il-polza għadħul fit-tieni sena kindergarten għas-subien li intom applikajtu għal dawn il-postijiet. Dolodu bħalma nagħmlu f'kull sessjoni, l-laqgħat tagħna jkunu maqsumin fi 3 partijiet. L-ewwel waħda hija talba qasira, mbagħad nagħmlu introduzzjoni fejn nispjegaw kif wasalna sal-lun u x'inhuma l-passi li jmiss. Wara nibdew intellaw il-polza. Nfakkar li aħna ntellaw il-polots tal-applikanti kollha. Nibdew dina l-laqgħa tagħna flimkien permezz ta' dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Nhar il-ħadd li ġej hija l-festa ta' Pentekoste. Il-festa ta' Pentekoste li jiġi 50 jum wara il-festa tal-Għid tfakkarna fl-inżul tal-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Ġesu kien wedhom li se jibgħat l-Ispiritu Santu li jinżel fuqhom, iqawwihom, jimlihom bil-erf, jifhmu iktar u jagħtihom il-kuraġġ li joħorġu fid-dinja u jxandru l-isem ta' Ġesu Kristu. Nitolbu wkoll mela aħna wkoll hekk kif qed nersqu lejn din il-festa tal-Ispiritu Santu sabiex l-Ispiritu Santu jinżel fuqna l-koll, fuq il-ġenituri, fuq l-edukaturi u anke fuq dawn it-tfal biex jimlina bil-erf tiegħu, bil-qawwa tiegħu u bid-doni kollha tiegħu. Nitolbuh biex jgħinna fil-ħajja tagħna bħala dixxipli ta' Ġesu Kristu, bħala nies li nimxu fuq il-passi ta' Ġesu. Nixtieq b'mod speċjali wkoll nitolbu għal dawn it-tfal ċkejknin li huma l-eżiż tagħkom, il-mimmi ta' għajnejkom sabiex isibu l-għajnuna kollha li b'mod partikolari fl-edukazzjoni u l-formazzjoni tagħhom. Minkom il-ġenituri fid-dar u anka mill-iskejjel. Għalhekk nixtieq li wkoll nitolbu lil Sitna Marija li tkun viċin tagħhom, tagħkom u tal-edukaturi li qed jiltaqgħu magħhom bħalma kienet viċin ta' Ġesu Kristu. Nitolbu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Ġesu, Giuseppi, Marija itolbu għalina. Fl-isem tal-Missier u tal-Ben tal-Ispiritu Santu. Amen. Nagħti daqsxejn rendikont ta' kif wasalna għal din is-sitwazzjoni li ninsabu fiha illum. Infakkar li f'Novembru konna ħriġna pubblikajna ir-regolamenti ta' dħul u mill-ewwel kellna l-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju. L-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju prinċipalment huma dawk ta' li jolqtu l-iktar huma dawk tal-aħwa u tal-impjegati tajjeb. F'Jannar konna ħriġna ċirkulari fejn tajna rendikont ta' kemm kellna minn dawn l-applikazzjonijiet. Immedjatament wara wkoll intom għamiltu l-applikazzjoni tagħkom bħala applikanti oħra biex tieħdu sehem f'din il-polza għadħul fit-tieni sena kindergarten tajjeb. Għalhekk issa nixtieq infakkar kemm kienu l-postijiet li aħna offrejna li ddikjarajna li għandna offruti fir-regolamenti ta' dħul dawk li ppubblikajna f'Novembru, kemm kellna applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju u minn hemm xi żviluppi kellna u kemm baqgħna postijiet tajjeb biex kulħadd ikun jaf fejn qegħdin. Konna nfurmajnikom li bil-kriterju tal-aħwa tal-impjegati skużawni kellna 4 applikazzjonijiet u hekk bqajna l-istess. Bil-kriterju tal-aħwa kellna 22 applikazzjoni. U hekk kollox allura kellna 26 applikazzjoni tajjeb bejn dawn iż-żewġ gruppi. Nfakkar li l-lista ta' dawn l-applikanti hija wkoll ippubblikata li semmu l-kunjom ta' dawn l-applikazzjonijiet huma wkoll ippubblikati fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fil-website knisja.mt. Fost l-applikanti wkoll però kellna ftit applikanti li qed japplikaw fl-istess sena. Pereżempju, l-iktar eżempju faċli li nifhmu ma' twins, sewwa jkollna tewmin li ovvjament il-ġenituri tagħhom qed japplikawlhom it-tnejn għadħul fit-tieni sena kindergarten. Però wkoll ikollna wkoll xi ftit applikazzjonijiet
Per eżempju xi ħadd li japplika fl-ewwel sena sekondarja u għandu ħuħ iżgħar minnu għat-tieni sena kindergarten. Jew iktar forsi possibbli jew komuni li xi ħadd applika għall-ewwel sena primarja u għandu ħuħ ftit iżgħar minnu sena u qed japplika wkoll għat-tieni sena kindergarten. Dawn ukoll jaqgħu taħt il-kriterju tal-aħwa fil-regolamenti nirreferu għalihom fil-paragrafu 3.1 tajjeb u minn dawn l-aħwa għandna sitta. Dawn jistgħu jew idaħħlu lil xulxin wieħed idaħħal lil ieħor jew skont jekk jiġu quddiem, jekk jiġu tnejn il quddiem m'hemmx għalfejn nerfgħulhom post u jekk jiġu lejn l-aħħar m'hemmx għalfejn nerfgħulhom ma jeħdux post. Però jekk wieħed minnhom jiġi l quddiem u l-ieħor jiġi lura, irridu nerfgħu post għat-tieni wieħed. Għalhekk aħna qegħdin narfgħu 6 postijiet għal possibilità ta' dawn l-aħwa li jistgħu jidħlu permezz ta' ħuthom. Jista' jkun li kif qed ngħid mhux kollha daw 6 postijiet jintużaw. Dan inkunu nafuh fit-tmiem ta' din il-polza u nippubblikaw għada fir-riżultat li aħna ntellaw fuq il-website tal-Knisja.mt paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Tajjeb, mela b'kollox semmejtilkom li kellna 26 applikazzjoni bejn tal-aħwa u tal-impjegati, għandna 6 ta' dawn l-aħwa li possibilment jistgħu idaħlu lil ħuthom u b'kollox mela għandna 32 post li rridu nerfgħu għal dawn l-applikanti. Fir-regolamenti ta' dħul konna ddikjarajna li kellna 97 post, kważi 100 neqes 3 sewwa, 97 post. Minn daw 97 post mela rridu naqsu daw 32 post u jibqa' mela 65 post. Aktar il-qudiem qabel ma tagħmlu l-għażla nippubblikaw ukoll kif huma mqasmin fl-iskejjel li intom tistgħu tagħżlu minnhom. Illum għandna polza twila, għandna ħafna applikazzjonijiet, nirringrazzjawkom tal-fiduċja li intom turu, tal-interess li turu fl-iskejjel tal-Knisja, u kważi għandna, mhux kważi għandna 401, ftit iktar minn 400 applikazzjoni, tajjeb. Minn dawn l-400 applikazzjoni, l-ewwel 65 il-qudiem se jieħdu sehem fl-għażla ta' skola. Ħajirreġistraw lil-uliedhom fi skola minn daw li qegħdin joffru l-postijiet. L-ewwel 65. Dana isir fl-4 ta' Ġunju permezz ta' trasmissjoni oħra bħal din tal-lum li fiha nċemplulkom u intom tagħżlu l-iskola li tixtiequ minn dawk li għandhom postijiet vakanti. Bi preparazzjoni għal dina l-għażla li intom tagħmlu filgħodu, din il-laqgħa tibda fid-9:30 ta' filgħodu, il-ġurnata ta' qabel il-ħamis 3 ta' Ġunju fl-4:30 ta' wara nofsinhar nistidnukom għall-laqgħa bejnietna sabiex tiltaqgħu mal-kapijiet tal-iskejjel u nispjegaw fit-tardettal il-proċedura ta' kif ħanimxu biex intom tagħmlu l-għażla tagħkom dikinhar tal-4 ta' Ġunju. Naħseb nistgħu nibdew nippreparaw billi tibda id-dur l-urna, tajjeb, ħalli nibdew intellaw il-polots. Infakkar li issa nibdew intellaw il-polots, intellawhom kollha, naqrom hekk kif jitilaw mill-urna, u wara kull 12 il-polza nerġa' naqra dik il-lista. Din il-lista hekk kif titlesta sada filgħodu nippubblikawha fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fil-website knisja.mt. Anka ir-reġistrazzjoni tal-dan il-filmat ta' dina il-polza ta' dolodu tkunu tistgħu tarawh, terġgħu tarawh għada fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq il-website knisja.mt. Għandna l-ewwel polza u għalhekk nistgħu nibdew mill-ewwel. L-ewwel polza hija ta' 4827 Verzin Erik. Erba' wieħed 6 Buġejja Luka. 5-3-5-8
Mattia Bianco. Erba 052 Jake Mifsud. 6502 Adam Demek. 6664 Sebastian Mifsud. 4727 Mattias Kassar. 6658 Axel Mallia. 5306 David Marmara. 4205 Daniel Jan Xkembri. 3891 Noah Farrugia. 6695 Jack Thomas Borch. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bl-ewwel wieħed li huwa ta' Eric Verzin 4827. Fit-tieni post għandna lil Luca Buġejja bin-number 4416. Fit-tielet post għandna lil Mattia Bianco bin-number 5358. Fir-raba' post għandna lil Jake Mifsud bin-number 4052. Fil-ħames post għandna lil Adam Demek bin-number 6502. Fil-sitt post għandna lil Sebastian Mifsud bin-number 6664. Fil-seba post għandna lil Mattias Kassar bin-number 4727. Fit-tmien post għandna lil Axel Mallia bin-number 6658. Fid-disa post għandna lil David Marmara bin-number 5306. Fl-10 post għandna lil Daniel Jan Xkembri bin-number 4205. Fil-11 post għandna lil Noah Farrugia bin-number 3891. Fit-12 post għandna lil Jack Thomas Borch bin-number 6695. Inkomplu bil-polza. U għandna bin-numru 5050 Jake Azzopardi. 6307 Noah De Giorgio. 5052 Maximilian Bonnici. 3841 għandna l-Matteo Giuseppe Fenek. 2259 Zach Farrugia. 4986 Genovese Dale Barbara. Għanduħu ħit japplika wkoll fil-Form 1. 3947 Matteo Bonnici. 2294 Niki Xikluna għandu ukoll japplika fil-Form 1. 6485 Andrea Camilleri. Nfakkarkom li magħna wkoll għandna l-notar li qed jiċċertifika wkoll kull polza li aħna ntellaw. 6585 Neil Livori. 5374 Isaac Ajus. 5633 Kieran Grek. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda minn dik numru 13. Għandna lil Jake Azzopardi bin-number
5050. Fl-14 il-post għandna lil Noah De Giorgio bin-number 6307. Fil-15 il-post għandna lil Maximilian Bonnici bin-number 5052. Fil-16 il-post għandna lil Matteo Giuseppe Fenech bin-number 3841. Fil-17 il-post għandna lil Zek Farrugia bin-number 2259. Fit-18 il-post għandna lil Genovese Dale Barbara bin-number 4986. Fit-19 il-post għandna lil Matteo Bonnici bin-number 3947. Fl-20 post għandna lil Niki Xikluna bin-number 2294. Fil-21 post għandna lil Andrea Camilleri bin-number 6485. Fit-22 post għandna lil Neil Livori bin-number 6585. Fit-23 post għandna lil Isaac Aġuz bin-number 5374. Fil-24 post għandna lil Kieran Greg bin-number 5633. Inkomplu bil-polza. U istanna l-5062 Logan Jordan Frendo Vella Baldacchino. 5160 Zek Bezzina. 6040 Samuel Farrugia. 5884 Francesco Fornaciari. 4180 Luca Mangani. 4372 għanna lil Dean Bonello. 3780 għanna lil Sebastian Buhajar Farrugia. 5732 Carl Spiteri Lucas. 5728 Jan Pisani Borg Bonaci. 5603 Jamie Watson. 3516 Noah Muscat. 3753 Jan Mifsud. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni nimna mill-25 waħda li hija ta' Logan Jordan Frendo Vella Baldacchino 5062. Fl-24 post għandna lil Zek Bezzina bin-numru 5160. Fis-27 post għandna lil Samuel Farrugia bin-number 6040. Fit-28 post għandna lil Francesco Fornaciari bin-number 5884. Fit-29 post għandna lil Luca Mangani bin-numru 4180. Fit-30 post għandna lil Dean Bonello bin-number 4372. Fil-31 post għandna lil Sebastian Buhajar Farrugia bin-number 3780. Fit-32 post għandna lil Carl Spiteri Lucas bin-number 5732. Fit-33 post għandna lil Jan Pisani Borg Bonaci bin-number 5728. Fl-34 post għandna lil Jamie Watson bin-number 5603. Fil-35 post għandna lil Noah Muscat bin-number 3516. Fil-36 post għandna lil Jan Mifsud bin-number 3753. Inkomplu bitluħ tal-polza u s-sajmis ta' 5619 Julian Spiteri. Erba' 363 Matteo Sultana. 2459 Noah Mamo.
5788 Miguel Paċ. 5849 Leonardo Pisanelli. 5908 Giulio Spiteri Zarb. 4982 Bentley Johnson Farrugia jew Johansson. 3864 Mattias Sultana. 3730 Isaiah Galia Toledo. 5754 Alex Zammit. 4169 Mattias Galia Buġeja. 4322 Paolo Spagnol Gravino. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda mis-37 li hija ta' Julian Spiteri bin-number 5619. Fit-38 post għandna lil Matteo Sultana bin-number 4363. Fit-39 post għandna lil Noah Mamo bin-number 2459. Fil-40 post għandna lil Miguel Paċ bin-number 5788. Fil-41 post għandna lil Leonardo Pisanelli bin-number 5849. Fit-42 post għandna lil Giulio Spiteri Zarb bin-number 5908. Fit-43 post għandna lil Bentley Johansson Farrugia bin-number 4982. Fl-44 post għandna lil Mattias Sultana bin-number 3864. Fil-45 post għandna lil Isaiah Galia Toledo bin-number 3730. Fil-46 post għandna lil Alex Zammit bin-number 5754. Fil-47 post għandna lil Mattias Galia Buġeja bin-number 4169. Fit-48 post għandna lil Paolo Spagnol Gravino bin-number 4322. Inkomplu bil-polza u ngħaddu għal 5309 Andres Duncan. 4874 Luca Kassar. 5079 Jaden Cilia. 4530 Ben Kutajjar. 5808 Kane Borch Maharic. 5487 Thomas Sultana. 5995 Theo Lija. 2507 Ebere Ċukuwu Anjawu Jezrael. Għandu oħtu wkoll tapplika fl-ewwel sena primarja. 6527 Ethan Buġeja. 5165 Andrej Sherry Kassar. 6314 Noah Vella. 5561 Francesco Paċ. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bid-49 li hija ta' Andres Duncan 5309. Fil-50 post għandna lil Luca Kassar bin-number 4874.
Fil-51 post għandna lil Jaden Cilja bin-number 5079. Fit-52 post għandna lil Ben Kutajjer bin-number 4530. Fit-53 post għandna lil Kane Borch Miharic McCharge bin-number 5808. Fil-54 post għandna lil Thomas Sultana bin-number 5487. Fil-55 post għandna lil Theo Lija bin-number 5995. Fil-56 post għandna lil Ebere Chukwu Anjawu Jezrael bin-number 2507. Fil-57 post għandna lil Eitan Buġeja bin-number 6527. Fil-58 post għandna lil Andrej Sherry Kassar bin-number 5165. Fil-59 post għandna lil Noah Vella bin-number 6314. Fil-60 post għandna lil Francesco Page bin-number 5561. Inkomplu bil-polza. U issa għandna lil 6093 Tom Harry Zammit. 6777 Luca Kalleja. 6691 Cole Lucas Camilleri għandu ħuħu kol jgħat japplika fl-ewwel sena kindergarten. 481 Luca Xwireb. 4019 Jean Paul Cilja. 5311 Buġeja Persiano Elias. 3783 Kakija Zaffareze Luka. 4851 Vellax Kembri Gabriel. 6764 Tias Bondin. 4775 Liam Kai Saliba. 4461 Din Chantar. Infakkar li tistaw iċċemplu fuq il-numru 7951 5491. 5624 Michael Mallija. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-61 post għandna l-Tom Harry Zammid bin-number 6093. Fit-62 post għandna lil-Luca Kalleja bin-number 6777. Fit-63 post għandna lil-Lucas Camilleri Cole bin-number 6691. Fl-64 post għandna lil-Luca Xwireb bin-number 4813. Fil-65 post għandna lil-Jean Paul Cilja bin-number 4019. Fil-66 post għandna lil-Elias Buġeja Persiano bin-number 5311. Fil-67 post għandna lil-Luca Kakija Zaffareze 3783. Fil-68 post għandna lil-Gabriel Vellax Kembri bin-number 4851. Fil-69 post għandna lil-Tias Bondin bin-number 6764. Fil-70 post għandna lil-Liam Kai Saliba bin-number 4775. Fil-71 post għandna lil-Din Chantar bin-number 4461. Fil-72 post għandna lil-Michael Mallija bin-number 5624. Inkomplu bitluħ tal-polza. U issa jmiss il-numru 6514 Nick Azzopardi. 4286 Luca Mikallef. 5010 Zek Asha. 6340 Edward Paul Abela.
6-7-1-9 Gianluca Bonello. 6-4-3-4 Jaden Mikallef. 5-6-1-7 Danny Wood, għandu uħtu għed tapplika wkoll fl-ewwel sena primarja. 4-1-5-7 Dale Xkembri. 4-9-7-0 Thomas Kauki. 5-4-6-0 AJ Darmanin. 4-1-8-1 Bradley Camilleri. 3-9-2-1 Sammut Mikallef Thomas. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda b-73 post. Għanna l-Lazzopardi Nick bin-numru 6514. Fl-74 post għanna l-Luka Mikallef bin-number 4286. Fil-75 post għanna l-Zek Axa bin-number 5010. Fil-76 post għanna l-Edward Paul Abela bin-number 5340. Fil-77 post għanna l-Gianluca Bonello bin-number 6719. Fit-78 post għanna l-Jaden Mikallef bin-number 6434. Fit-79 post għanna l-Danny Wood bin-number 5617. Fit-80 post għanna l-Dale Xkembri bin-number 4157. Fil-81 post għanna l-Thomas Kauki bin-number 4970. Fit-82 post għanna l-AJ Darmanin bin-number 5460. Fit-83 post għanna l-Bradley Camilleri bin-number 4181. Fl-84 post għanna l-Thomas Sammut Mikallef bin-number 3921. Inkomplu bitluħ tal-polza. 4-4-9-6 Craig Grek. 6-0-1-0 John Ajus. 6-7-7-8 Alex Vella. 3-7-1-7 Adam Allul. 6-3-5-0 Mason Grek. 5-7-2-6 Shane McIntyre. 5-6-7-2 Nick Kauki. 6-7-2-5 Michael Spiteri. 5-9-5-9 Iwan Galia. 6-2-1-6 Michele Borch. 5-5-3-9 Aiden Xkembri. 6-7-0-4 Jacob Kassar Lo. Nerġaw naqraw l-aħħar 12 il-polza. Nibdew bil-85 għanna l-Craig Greg bin-number 4-4-6-9. Fis-86 għanna l-John Ajus bin-number 6-0-1-0. Fis-87 post għanna l-Alex Vella bin-number 6-7-7-8. Fit-88 post għanna l-Adam Allul bin-number 3717. Fit-89 post għanna l-Mason Greg bin-number 6350. Fit-design post għanna l-Shane McIntyre bin-number 5726.
Fil-91 post għandna lil Nick Kawki bin-number 5672. Fit-92 post għandna lil Michael Spiteri bin-number 6725. Fit-93 post għandna lil Iwan Gallia bin-number 5959. Fl-94 post għandna lil Michele Borg bin-number 6216. Fil-95 post għandna lil Aiden Xkembri bin-number 5539. Fil-96 post għandna lil Jacob Kassar Lo bin-number 6704. Inkomplu bitluħ tal-polza. Issa għandna lil 4606 Julian Gat Kostner. 4619 Giacomo Caruana. 5027 Connor Portelli. 4866 Cruz Zmogi Tyler. 4170 Nial Anastasi. 6574 Lucas Gauci. 6388 Julian Camilleri. 5634 Noah Paul Ajus. 5069 Cyril Karabot Seikel. 3634 Nick Saliba. 3647 Adam Ancilleri. 6232 Ayush Gill. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibdew bis-97 li hija ta' Julian Gat Kostner 4606. Fil-98 post għandna lil Giacomo Caruana bin-number 4619. Fil-99 post għandna lil Connor Portelli bin-number 5027. Fil-100 post għandna lil Tyler Cruz Smogi bin-number 4866. Fil-101 post għandna lil Nial Anastasi bin-number 4170. Fil-102 post għandna lil Lucas Gauci bin-number 6574. Fil-103 post għandna lil Julian Camilleri bin-number 6388. Fil-104 post għandna lil Noah Paul Ajus bin-number 5634. Fil-105 post għandna lil Cyril Karabot Seikel bin-number 5069. Fil-106 post għandna lil Nick Saliba bin-number 3634. Fil-107 post għandna lil Adam Ancilleri bin-number 3647. Fil-108 post għandna lil Ayush Gill bin-number 6232. Inkomplu bitluħ tal-posta, tal-polza. U issa jmiss lil dak li għandu n-numru 5933 François Vella. 4046 Rees Aquilina. 3610 Michele Vella Gera. 4053 Sven Costa. 6803 Diaz Borg. 3525 Andrei Farrugia. 5268 Jake Bondin.
5-4-0 Luka Borch. 4-8-1 Daniel Akanji. 4-7-8-7 Nicolas Kakija. 4-9-1 Mattias Portelli. 6-4-3-6 Fabio Falzon. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-109 li hija ta' François Vella bin-number 5933. Fil-110 post għandna lil Reese Aquilina bin-number 4046. Fil-111 post għandna lil Michele Vella Ġera bin-number 3610. Fil-112 post għandna lil Sven Costa bin-number 4053. Fil-113 post għandna lil Diaz Borg bin-number 6803. Fil-114 post għandna lil Andrej Farrugia bin-number 3525. Fil-115 post għandna lil Jake Bondin bin-number 5268. Fil-116 post għandna lil Luka Borg bin-number 5404. Fil-117 post għandna lil Daniel Akanji bin-number 4818. Fil-118 post għandna lil Nicolas Kakija bin-number 4787. Fil-119 post għandna lil Mattias Portelli bin-number 4919. Fil-120 post għandna lil Fabio Falzon bin-number 6436. Inkomplu bil-polza. 3-5-3-0 Zach Schembri. 3-8-2-2 Bernal Van Dijk. 5-0-3-7 Nathan Mallia. 5-3-1-2 Kane Josef Alhamo. 6-8-3-2 Thomas Bjask. 4-0-3-9 Dale Chappara. 6-5-6-5 Jerome Monreal. 5-1-9-7 Mattias Muscat. 5-9-3-7 Jamie Chappara. 4-0-4-5 Isaac De Manuele Brincao. 5-3-2-7 Diego Pac. 4-0-8-1 Noah Borch. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-121 għandna lil Zach Schembri bin-number 3530. Fil-122 post għandna lil Bernal Van Dijk bin-number 3822. Fil-123 post għandna lil Nathan Mallia bin-number 5037. Fil-124 post għandna lil Kane Josef Alhamo bin-number 5312. Fil-125 post għandna lil Thomas Bjask bin-number 6832. Fil-126 post għandna lil Dale Chappara bin-number 4039. Fil-127 post għandna lil Jerome Monreal bin-number 6565. Fil-128 post għandna lil Mattias Muscat bin-number 5197. Fil-129 post għandna lil Jamie Chappara bin-number 5937. Fil-130 post għandna lil Isaac De Manuele Brincao bin-number 4045.
Fil-131 post għanna lil Diego Paċ bin-number 5327. Fil-132 post għanna lil Noah Borg bin-number 4081. Inkomplu bitluħ tal-polza. U issa għanna l-dak li għandu n-number 5166 Keith Balzan. Ben Buġeja 4555 għandu ħuħet japplika wkoll fl-ewwel sena kindergarten. 4842 Gianluca Cassar. 5925 Isaac Borch. 3888 Connor Gauci. 6566 Ben Vella għandu ħuħu kolit japplika fit-tieni sena kindergarten. 4109 Ben Mallija. 4128 Thomas Mikallef għandu ħuħu japplika fl-ewwel sena primarja. 4058 Nick Darmanin Mikallef. 4114 Azzopardi Leon. 3622 Kiel Aġuż Bonavija. 4221 Jack Vassallo. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-133 għandna lil Keith Balzan bin-number 5166. Fil-134 post għandna lil Ben Buġeja bin-number 4555. Fil-135 post għandna lil Gianluca Cassar bin-number 4842. Fil-136 post għandna lil Isaac Borg bin-number 5925. Fil-137 post għandna lil Connor Gauci bin-number 3888. Fil-138 post għandna lil Ben Vella bin-number 6566. Fil-139 post għandna lil Ben Mallija bin-number 4109. Fil-140 post għandna lil Thomas Mikallef bin-number 4128. Fil-141 post għandna lil Nick Darmanin Mikallef bin-number 4058. Fil-142 post għandna lil Leon Azzopardi bin-number 4114. Fil-143 post għandna lil Kiel Aġuż Bonavija bin-number 3622. Fil-144 post għandna lil Jack Vassallo bin-number 4221. Inkomplu bil-polza, issa għandna lil 5851 għandna lil Zach Grima u jekk tippermettu li nieħu naqrilma. Wasalna kważi fil-150 post, għalhekk kien tajjeb li neħdu pawża żgħira. 5556 Jake Kauki Camilleri. 5597 Jaden Pisani. 5717 Carlisle Borch. 5393 Jan Azzopardi. 6327 Timothy Kakija. 6612 Jean Bonello. 4179 Jack Thomas Barbara. 5395 Louis Sebastian Schwireb. 5396
3562 Dale Zammit. 6807 Jamie Borch. Nerġaw naqraw l-aħħar 12 l-applikazzjoni oħra. Mela nfakkarkom li qed nagħmlu din it-trasmissjoni tagħna llum it-3-18 ta' Mejju. Tajjeb, din hija l-polza għat-tieni sena kindergarten subin. U din hija l-polza li jmiss li hija ta' 6337 Caden Borch. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni li għadna kif tellajna. Fil-145 post għandna lil Zach Grima bin-number 5851. Fil-146 post għandna lil Jake Kawki Camilleri bin-number 5556. Fil-147 post għandna lil Jaden Pisani bin-number 5597. Fil-148 post għandna lil Carlisle Borge bin-number 5717. Fil-149 post għandna lil Jan Azzoppardi bin-number 5393. Fil-150 post għandna lil Timothy Kakija bin-number 6327. Fil-171 post għandna lil Gian Bonello bin-number 6612. Fil-152 post għandna lil Jack Thomas Barbara bin-number 4179. Fil-153 post għandna lil Louis Sebastian Xwiere bin-number 5395. Fil-154 post għandna lil Dale Zammit bin-number 3562. Fil-155 post għandna lil Jamie Borge bin-number 6807. Fil-156 post għandna lil Caden Borge bin-number 6337. Inkomplu bil-polza. U issa għandna lil 3774 Zach Bonnici. 3573 Ben Aquilina. 6822 Gabriel German. 5910 Dejan Zammit. 5228 Paolo Pule. 5737 Alexander Demicoli. 5677 Gianni Alberto Bartolo. 5907 Zion Farrugia. 5509 Mason Magro. 6447 Zach Camilleri. 6187 Daniel Kutajjar. 5740 Adam Joe Gallia. Nkomplu bitluħ tal-polza. U issa naddu għal 157 post għanna lil Zach Bonnici bin-number 3774. Fil-158 post għanna lil Ben Aquilina bin-number 3573. Fil-159 post għanna lil Gabriel German bin-number 6822. Fil-160 post għanna lil Dejan Zammit bin-number 5910. Fil-161 post għanna lil Paolo Pule bin-number 5228. Fil-162 post għanna lil Alexander Demicoli bin-number 5737. Fil-163 post għanna lil Gianni Alberto Bartolo bin-number 5677. Fil-164 post għanna lil Zion Farrugia bin-number 5907. Fil-165 post għanna lil Mason Magro bin-number 5509.
bil-166 post għanna lil-Zach Camilleri bin-number 6447. Fil-167 post għanna lil-Daniel Kutajer bin-number 6187. Fil-168 post għanna lil-Adam Joe Gallia bin-number 5740. Inkomplu bitluħ tal-posta u issa jmiss il-6151 Luca Camilleri Borch. 2433 Zach Melo Mifsud. 5589 Matteo Gatt. 5534 Mason Kutajjar Gawci. 6321 Aġus Nikolas. 5818 Luigi Brincan. 6467 Noah Mikallef. 5238 Jean Vellaborda. 3527 Morgan Manjon. 5562 Luca Brydon. 5820 Teo Camilleri. 4108 Ethan Manjon. Nerġa' naqra l-aħħar 12 il-polza tajjeb. Nibda bil-169 post għanna lil-Luca Camilleri Borch bin-number 6151. 170 post Zach Melo Mifsud 2433. 171 post għanna lil-Matteo Gatt bin-number 5589. 172 post għanna lil-Mason Kutajjar Gawci bin-number 5534. Fil-173 post għanna lil-Nikolas Aġus bin-number 6321. Fil-174 post għanna lil-Luigi Brincat bin-number 5818. Fil-175 post għanna lil-Noah Mikallef bin-number 6467. Fil-176 post għanna lil-Jean Vellaborda bin-number 5238. Fil-177 post għanna lil-Morgan Manjon bin-number 3527. Fil-178 post għanna lil-Luca Brydon bin-number 5562. Fil-179 post għanna lil-Teo Camilleri bin-number 5820. Fil-180 post għanna lil-Ethan Manjon bin-number 4108. Nkomplu bitluħ tal-posta u issa jmiss dak li għandu n-number 5691 Gabriel Francis De Bono. 5576 Lucas Mallija. 5172 Nathan Jack Dalli Avallone. 4983 Thomas Tonna. 6823 Luka Dordevic. 4504 Jan Borch Bartolo. 4054 James Bonello Pule. 3927 Ben Kalleja għandu ħuħu kolit japplika fit-tieni sena kindergarten. 6128 Isaac Zammit.
4-1-2-9 Leo Le Farrugia. Oops, sorry. Grazzi. 6-4-1-5 Jean Paul Brincat. 4-0-1-3 Gianni Cefaj. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni. Fil-181 post għandna lil Gabriel Francis De Bono bin-number 5691. Fil-182 post għandna lil Lucas Mallija bin-number 5576. Fil-183 post għandna lil Jack Nathan Dalli Avallone bin-number 5172. Fil-184 post għandna lil Thomas Tonna bin-number 4983. Fil-185 post għandna lil Luka Dordevic bin-number 6823. Fil-186 post għandna lil Jan Borch Bartolo bin-number 4504. Fil-187 post għandna lil James Bonello Pule bin-number 4050. Fil-188 post għandna lil Ben Kalleja bin-number 3927. Fil-189 post għandna lil Isaac Zammit bin-number 6128. Fil-190 post għandna lil Leo Le Farrugia bin-number 4129. Fil-191 post għandna lil Jean Paul Brincat bin-number 6415. Fil-192 post għandna lil Gianni Cefaj bin-number 4013. 4-8-1-7 Rafael Leuschner. 5-7-7-7 Matteo Balani Grima. 6-3-0-2 Jan Farrugia Borch. 4-1-2-4 Rodriguez Frendo Antarios. 6-5-0-8 Timothy Cremona Fenek Adami. 5-0-0-1 Lucas Cortis. 4-4-6-9 Lee Camilleri Brandon Lee Camilleri. 5-4-3-7 Michael Fino. 5-5-9 Liam Borch. 5-6-0-2 Luca Camilleri. 3-9-9-6 Zach Sherry. Jonqos noħra, yes, għawni. 3-5-1-4 Jamie Ajus. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-193 post bil-Rafael Leuschner bin-numru 4817. Fil-194 post għandna lil Matteo Balani Grima bin-number 5777. Fil-195 post għandna lil Jan Farrugia Borch bin-number 6302. Fil-196 post għandna lil Antarios Rodriguez Frendo bin-number 4124. Fil-197 post għandna lil Timothy Cremona Fenek Adami bin-number 6508. Fil-198 post għandna lil Lucas Cortis bin-number 5001. Fil-199 post għandna lil Brandon Lee Camilleri bin-number 4469. Fil-200 post għandna lil Michael Fino bin-number 5437.
Fil-201 post għandna lil Liam Borch bin-number 5598. Fil-202 post għandna lil Luca Camilleri bin-number 5602. Fil-203 post għandna lil Zach Sherry bin-number 3996. Fil-204 post għandna lil Jamie Aġuż bin-number 3514. Inkomplu bil-polza 3775 Neil Muscat. 4992 Nick Vella għandu uħtu li applikatu kol fil-raba sena primarja. 5346 Tiago Paċ. 5115 Kane Xikluna. 5955 Buħaġar Matteo. 5131 Kaċċattolo Luka. 5081 Luka Mifsud. 3870 Spiteri Mifsud Leonardo. 3861 Neil Farrugia Smith. 3912 Beppe Marmara. 4417 Leo Joseph Joe Xriħa. 4907 għanna lil J Somerville. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-205 għanna lil Neil Muscat 3775. 206 għanna lil Nick Vella bin-number 4992. Fil-207 post għanna lil Tiago Paċ bin-number 5346. Fil-208 post għanna lil Kane Xikluna bin-number 5110. Fil-209 post għanna lil Matteo Buħaġar bin-number 5955. Fil-210 post għanna lil Luca Kaċċattolo bin-number 5131. Fil-211 post għanna lil Luka Mifsud bin-number 5081. Fil-212 post għanna lil Leandro Spiteri Mifsud bin-number 3870. Fil-213 post għanna lil Neil Farrugia Smith bin-number 3861. Fil-214 post għanna lil Beppe Marmara bin-number 3912. Fil-215 post għanna lil Leo Joseph Guo Xiriħa bin-number 4417. Fil-post 216 għanna lil J Somerville bin-number 4907. U naħseb ta' minn nieħdu pawsa qasira u nieħdu ftit ilma. Inkomplu bil-polza. U issa jmissna n-numru 6371 Matteo Spiteri. Zejan Farrugia 4035. Ħamsa disa 47 Landon Gauci. 2575 Kane Mallija D'Amato. 4426 Benjamin Portanier. 4044 Zach Camilleri. 5800 Kean Kassar Spanjol.
6-3-1-6 Luka Mikallef. 5-5-7-2 Logan Kushkiri del Ceppo. 3-8-1-8 Liam Shiberras. 6-1-7-0 Adam Borch Eyebli. 5-4-5-9 Ben Briffa. Nerġa' naqra l-aħħar 12 il-polza, nibda bil-217 ta' Matteo Spiteri 6-3-7-1. Fil-218 il-post għandna lil Zejan Farrugia bin-number 4035. Fil-219 il-post għandna lil Landon Gauci bin-number 5947. Fil-220 post għandna lil Kane Mallia D'Amato bin-number 2575. Fil-221 post għandna lil Benjamin Portanir bin-number 4426. Fil-222 post għandna lil Zach Camilleri bin-number 4044. Fil-223 post għandna lil Kean Kassar Spanjol bin-number 5800. Fil-224 post għandna lil Luka Mikallef bin-number 6316. Fil-225 post għandna lil Logan Kushkiri del Ceppo bin-number 5572. Fil-226 post għandna lil Liam Shiberras bin-number 3818. Fil-227 post għandna lil Adam Borch Eyebli bin-number 6170. Fil-228 post għandna lil Ben Briffa bin-number 5459. Inkomplu bitluħ tal-polza numru 6553 Ben Grishti. 6-6-1-3 Adam Mikallef. 5-9-2-8 Liam Piscopo. 6-3-9-3 Ben Vella Xkembri. 5-1-6-9 Luigi Farrugia. 3-5-1-9 Zach Ajus. 4-0-8-2 Adam Vella. 5-4-9-3 Alec Kristina Mallia. 4-2-6-0 Harry Dimek. 6-6-5-7 Zachary Collins. 2-4-6-4 Noah Camilleri. 3-6-6-0 Andrew John Cini. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni li hija ta' nibdew bil-229 post għandna lil Ben Grishti bin-number 6553. Fil-230 post għandna lil Adam Mikallef bin-number 6613. Fil-231 post għandna lil Liam Piscopo bin-number 5928. Fil-232 post għandna lil Ben Vella Xkembri bin-number 6393. Fil-233 post għandna lil Luigi Farrugia bin-number 5169. Fil-234 post għandna lil Zach Ajus bin-number 3519. Fil-235 post għandna lil Adam Vella bin-number 4082. Fil-236 post għandna lil Alec Kristina Mallia bin-number 5493.
Fil-237 post għandna lil Harry Dimag bin-number 4260. Fil-238 post għandna lil Zachary Collins bin-number 6657. Fil-239 post għandna lil Noah Camilleri bin-number 2464. Fil-240 post għandna lil Andrew John Cini bin-number 3660. Inkomplu bitluħ tal-polza. Għandna n-numru 2169 Luke De Bono Refalo. 5537 Alex Gauci għandu ħutu qed japplikaw kemm fit-tieni sena kindergarten u anke fl-ewwel sena kindergarten. 5427 Bartolo Benetti Jake. 3991 Giorgio Mikallef. 5040 Benjamin Zammit. 6345 Raffael Rawzi għandu ħuħet japplika wkoll fl-ewwel sena kindergarten. 4382 Gianluca Agius. 6086 Jack Vella. 4371 Aiden Colero. 5364 Daniel Mallija Xikluna. 4770 Aiden Briffa. 5031 Jacob James Balzan għandu ħutu b'koll qed japplikaw kemm fit-tieni sena kindergarten u anke fl-ewwel sena kindergarten. Nerġa' naqra l-aħħar 12 polza, nibda bil-241 u għandna lil Refalo Luke De Bono bin-number 2169. Fil-242 post għandna lil Alex Gauci bin-number 5537. Fil-243 post għandna lil Jake Bartolo Benetti bin-number 5427. Fil-244 post għandna lil Giorgio Mikallef bin-numru 3991. Fil-245 post għandna lil Benjamin Zammit bin-number 5040. Fil-246 post għandna lil Raffael Rawzi bin-number 6345. Fil-247 post għandna lil Gianluca Agius bin-number 4382. Fil-248 post għandna lil Jack Vella bin-number 6086. Fil-249 post għandna lil Aiden Colero bin-number 4371. Fil-250 post għandna lil Daniel Mallija Xikluna bin-number 5364. Fil-251 post għandna lil Aiden Briffa bin-number 4770. Fil-252 post għandna lil Jacob James Balzan bin-number 5031. Inkomplu bitluħ tal-polza. U issa wasalna fin-numru 6361 Zach Paul Zammit. 5456 Luka Mifsud. 5832 Andrew James Vigar. 5105 Kai Vassallo. 5251 Mattia Gallia għandu ħuħet japplika wkoll fl-ewwel sena primarja. 4131 Jan Kassar.
6-6-8-5 Jack Farrugia. 5-4-5-1 Luke Gallia. 5-3-1-3 Jake Debrincat. 5-2-8-2 Nick Camilleri. 5-2-3-0 Gabriel Portelli. 4-4-5-8 Gregory De Bono. Nerġgħu naqraw l-aħħar 12 il-polza, nibdew bil-253 għandna lil Zach Paul Zammid bin-number 6361. Fil-254 post għandna lil Luka Mifsud bin-number 5456. Fil-255 post għandna lil Andrew James Vigar bin-number 5832. Fil-256 post għandna lil Kai Vassallo bin-number 5105. Fil-257 post għandna lil Mattia Gallia bin-number 5251. Fil-258 post għandna lil Jan Kassar bin-number 5131. Fil-259 post għandna lil Jack Farrugia bin-number 6685. Fil-260 post għandna lil Luke Gallia bin-number 5451. Fil-261 post għandna lil Jake Debrincat bin-number 5313. Fil-262 post għandna lil Nick Camilleri bin-number 5282. Fil-263 post għandna lil Gabriel Portelli bin-number 5230. Fil-264 post għandna lil Gregory De Bono bin-number 4458. Inkomplu bitluħ tal-polza u issa dak li għandu n-numru 3-8-1-9 Arthur Vella Mensey. 3-9-6-7 Adam Enriquez. 3-9-8-4 Matteo Borch. 4-1-4-7 Jacob Cortis. 5-1-5-5 Diaz Desira. 3-8-3-0 Victor Farrugia. 5-8-0-4 Mattias Zammit. 3-9-3-3 Jan Kumbo. 5-8-1-4 Michael Rapinet. 5-5-4-1 Andre Mallija. 6-1-8-6 Jack Vella. 5-7-9-6 Alex Mahoney. Nerġa' naqra l-aħħar 12 il-applikazzjoni naslu għal 205 li hija ta' Arthur Vella Mensey bin-number 3819. Fil-266 post għandna lil Adam Enriquez bin-number 3967. Fil-267 post għandna lil Matteo Borch bin-number 3984. Fil-268 post għandna lil Jacob Cortis 4147. Fil-269 post għandna lil Diaz Desira bin-numru 5155. Fil-270 post għandna lil Victor Farrugia bin-number 3830. Fil-271 post għandna lil Mattias Zammit bin-number 5804. Fil-272 post għandna lil Jan Kumbo bin-number 3933. Fil-273 post
Għadna lil Mikael Rapinet bin-number 5814. Fil-274 post għanna lil Andre Mallija bin-number 5541. Fil-275 post għanna lil Jack Vella bin-number 6186. Fil-276 post għanna lil Alex Mahoney bin-number 5796. Inkomplu bitluħ tal-polza, imississa dak li għandu n-number 4752 Leonardo Azzopardi Bonanno. 3792 skużawni, Beppe Grioli. 5786 Zane Fenek. 6164 Giorgio De Battista. 5890 Diron Abela. 4306 Isaac Grima. 4761 Adam James Zammit Degwara. 4186 Adam Giglio għandu ħuħu kolit japplika fit-tini sena kindergarten. 4850 Jacques Xikluna. 6287 Gio Miguel Xiberras. 4136 Jan Sebastian Saliba Dimek. 5962 Ashton Zammit. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-277 għandna lil Leonardo Azzopardi Bonanno bin-numru 4752. Fil-278 post għandna lil Beppe Grioli bin-number 3792. Fil-279 post għandna lil Zane Fenek bin-number 5786. Fil-280 post għandna lil Giorgio De Battista bin-number 6164. Fil-281 post għandna lil Diron Abela bin-number 5890. Fil-282 post għandna lil Liza Grima bin-number 4306. Fil-283 post għandna lil Adam James Zammit Degwara bin-number 4761. Fil-284 post għandna lil Adam Giglio bin-number 4186. Fil-285 post għandna lil Jacques Xikluna bin-number 4850. Fil-286 post għandna lil Miguel Xiberras Gio bin-number 6287. Fil-287 post għandna lil Jan Sebastian Saliba Dimek bin-number 4136. Fil-288 post għandna lil Ashton Zammit bin-number 5962. U naħseb tajjeb li neħdu pawsa ċkejkna u neħdu ftit tal-ilma ħalli nkunu nistgħu nkomplu naslu sal-aħħar. Għax it-triq qudiemna twila. Inkomplu bil-polza, issa jmiss dak li għandu n-numru 5521 Jack Camilleri. 4196 Elken Camilleri. 5413 Jan Kutajjer. 5793 Noah Gabriel Lungenaw għandu ħuħit japplika wkoll fl-ewwel sena sekondarja l-Form 1. 3586 Kyle Borch. 5560 Rianx Kassar. 6510
Kian Buġeja. 5923 Thomas Huber. 6060 Ben Azzopardi. 5466 Liam Blake Seikel. 3899 Demikoli Zen. 6020 Garrett Gallia għandu wkoll japplika fit-tieni sena kindergarten. Nerġgħu naqraw l-aħħar 12 l-applikazzjoni u nibdew bil-289 post għandna lil Jack Camilleri bin-number 5521. Fil-290 post għandna lil Elkin Camilleri bin-number 4196. Fil-291 post għandna lil Jan Kutajjer bin-number 5413. Fil-292 post għandna lil Noah Gabriel Lungenaw bin-number 5793. Fil-293 post għandna lil Kyle Borg bin-number 3586. Fil-294 post għandna lil Riax Kassar bin-number 5560. Fil-295 post għandna lil Kian Buġeja bin-number 6510. Fil-296 post għandna lil Thomas Huber bin-number 5923. Fil-297 post għandna lil Ben Azzopardi bin-number 6060. Fil-298 post għandna lil Liam Blake Seikel bin-number 5466. Fil-299 post għandna lil Zen Demikoli bin-number 3899. Fil-300 post għandna lil Garrett Gallia bin-number 6020. Inkomplu bitluħ tal-polza u issa jmiss dak li għandu il-numru 4995 Isaiah Borg. 6234 Sebastian Farrugia Corrado. 6709 Nick Brownrigg. 6702 Pedro Ajus. 5471 Mattias Zammit. 4101 Ernest Joseph Azzopardi Edward. 4706 Luigi Apap. 6251 Thomas Restuccia. 6077 Stephenson Matthew. 3865 Julian Borg. 6269 Ethan Xikluna. 5417 Zian Farrugia. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni. Nibda minn dak li ġie fi 301 post għandna lil Isaiah Borg bin-number 4995. Fi 302 post għandna lil Sebastian Farrugia Corrado 6234. Fi 303 post għandna lil Nick Brownrigg bin-number 6709. Fi 304 post għandna lil Pedro Ajus bin-number 6702. Fi 305 post għandna lil Mattias Zammit bin-number 5471. Fi 306 post għandna lil Ernest Joseph Azzopardi Edward bin-number 4101. Fi 307 post għandna lil Luigi Apap bin-number 4706.
Fi 308 post għandna lil Thomas Restuccia bin-number 6251. Fi 309 post għandna lil Matthew Stephenson bin-number 6077. Fi 310 post għandna lil Julian Borch bin-number 3865. Fi 311 post għandna lil Eitan Xikluna 6269. 312 post għandna lil Zian Farrugia bin-number 5417. Inkomplu bitluħ tal-polza. 4698 Benjamin Sammut. 4852 Daniel Gallia għandu ħuħet japplika wkoll fl-ewwel sena kindergarten. 6341 Eric John Borch. 6070 Zach Gatt. 5673 Jaden Ketkuti. 6253 Blake Mifsud. 5941 Julian Grek. 6019 Daniel Mitzi Sherry. Għandaħu qed japplika fl-ewwel sena kindergarten. 5381 Diego Galdes. 6000 Noah Ellul. 6536 Arthur Bartolo. Għannaħu li qed japplika fl-ewwel sena kindergarten. 4546 Buzuttil Luka. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni. Nibda minn Benjamin Sammut għandna bin-numru 4698. 314 il-post Daniel Gallia 4852. 315 il-post Eric John Borch 6341. 316 il-post għanna l-Zach Gatt bin-number 6070. Bi-317 il-post għanna l-Jaden Ketkuti bin-number 5673. Fi 318 il-post għanna l-Blake Mifsud bin-number 6253. Fi 319 il-post għanna l-Julian Greg bin-number 5941. Fi 320 post għanna l-Daniel Mitzi Sherry bin-number 6019. Fi 321 post għanna l-Diego Galdes bin-number 5381. Fi 322 post għanna l-Noah Ellul bin-number 6000. Fi 323 post għanna l-Arthur Bartolo bin-number 6536. 324 post għanna l-Luka Buzuttil 4546. Inkomplu bitluħ tal-polza. 5020 Esteban Gauci. 6802 Kai Spanjol Kirkop. 4030 Alexander Gatt Benjamin. 4887 Tanti Gabriel. 3589 Sebastian Vella Zarb. 5333 Francesco Pianciamore. 2645 Luan Kakija. Kun imlew naqra l-ilma wkoll, neħdu l-opportunità. 4223 Jan Camilleri.
5880 Andre Aquilina. 6124 Mattia Apap. Nerġgħu naqraw l-aħħar 12 l-applikazzjoni. Baqa' 2 oħra, jonqosna 2 oħra biex innagħlqu 12, sa dan it-tant nieħu l-opportunità. U kif ngħidu bil-Maltin bil-Griżmejja. Nkomplu bil-Polots u issa jmiss dak li għandu in-numru 6472 Gabriel Dimek, jew Gabriel. Tal-Anġlu Gabriel. 6506 Oliver Bowler. Nerġgħu naqraw l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bi 325 għandna lil Esteban Gauci bin-numru 5020. 326 post għandna lil Kai Spanjol Kirkop 6802. Fi 327 post għandna lil Alexander Gant Benjamin 4030. Fi 328 post għandna lil Gabriel Tibin number 4887. Fi 329 post għandna lil Sebastian Vella Zar bin number 3589. Fi 330 post għandna lil Francesco Pianciamore bin number 5333. Fi 331 post għandna lil Luan Kakija bin number 2645. Fi 332 post għandna lil Jan Camilleri bin number 4223. Fi 333 post għandna lil Andre Aquilina bin number 5880. Fi 334 post għandna lil Mattia Apa bin number 6124. Fi 335 post għandna lil Gabriele Dimek bin number 6472. Fi 336 post għandna lil Oliver Bowler bin number 6506. Inkomplu bitluħ tal-polza u issa jmiss dak li għandu n-numru 3961 Adam Kalleja. 6259 Timothy Borch. 5513 Ikaj Bonnici Gallia. 3989 Lincoln Aġus. 4431 David Pisani. 5407 Ben De Battista. 4519 Andrea Pulis. 5894 Ben Mifsud. 3521 Thomas Mikallef. 6353 Diego Abela. 6458 Diaz Tabone Mazzitelli. 6626 Jacob Cristiano Spiteri. Nerġaw naqraw l-aħħar 12 l-applikazzjoni għanna nibdew mit 337 għanna l-Adam Kalleja 3961. 338 post Timothy Borch 6259. 339 Ikaj Bonnici Gallia 5513. 340 Lincoln Aġus 3989. 341 post David Pisani 4431. 342 post Ben De Battista 5407. 343 post Andrea Pulis 4519.
344 post Ben Mifsud 5894. 345 post Thomas Mikallef 3521. 346 post Diego Abela 6353. 347 post Diaz Tabone Mazzitelli 6458. 348 post għanna lil Jacob Cristiano Spiteri bin-numru 6626. Inkomplu bit-tluħ tal-polza. 5186 Timothy Psajla Kusto. 6801 Mattias Farrugia. 5152 Jake Ajus. 5219 Michele Portelli. 6577 Nathan Fennec. 5349 Luca D'Amato. 6311 Jake Zammit. 4935 Noah Baldacchino. 6597 Giuseppe Sammut. 5082 Samuel Mifsud. 4933 Luca Salerno. 6723 Jacob Caruana Camilleri. Nerġa' naqra l-aħħar 12 il-polza, nibda dak li ġie fi 349 post Timothy Psajla Kusto 5186. 350 Mattias Farrugia 6801. 351 Jake Ajus 5152. 352 Michele Portelli 5219. 353 Nathan Fennec 6577. 354 Luca D'Amato 5349. Fil-335 post 55 post għanna lil Jake Zammit 6311. 356 Noah Baldacchino 4935. 357 post Giuseppe Sammut 6597. 358 post Samuel Mifsud 5082. 359 post Luca Salerno 4933. 360 post għanna lil Jacob Caruana Camilleri 6723. Inkomplu bitluħ tal-polza. 5432 Noah Mifsud. 4792 Daniel Flahajv. 5825 Adam Kushkiri. 5870 Yani Martin Vella. 5645 Jack Kassar Cardona. 2519 Javier Spiteri Buzuttil. 3800 Jacob Barun. 6692 Alexei Camilleri.
6-1-6-1 Matteo Stivala. 4-2-4-7 Jack Zarb. 5-2-3-5 Davide Falzon. 5-3-3-4 Raffael Cooper. Nerġgħu naqraħ l-aħħar 12 l-applikazzjoni. Nibda minn dak li ġie fi 361 post għandna lil Noah Mifsud 5432. 362 post għandna lil Daniel Flahive 4792. 363 post għandna lil Adam Kuxkiri 5825. 364 post Jani Martin Vella 5870. 365 post għanna lil Jack Kassar Cardona 5645. 366 post għanna lil Javier Spiteri Buzuttil 2519. 367 post għanna lil Jacob Barun 3800. 368 post għanna lil Alexei Camilleri bin-number 6692. 369 post għanna lil Matteo Stivala 6161. 370 post għanna lil Jack Zarb bin-number 4247. Fi 371 post għanna lil Davide Falzon bin-number 5235. Fi 372 post għanna lil Rayfel Cooper bin-number 5334. Komplu bil-polza, imississa 3-6-3-7 Ben Vella. 6-4-1-6 għanna l-Agostino Cicero Penisi di Floristella. 5-0-5-1 Jake Mifsud. 5-0-6-8 Luigi Galia Mamo. 1-5-0-2 Mikael McKay. 6-5-7-5 Santiago Farrugia. 5-0-5-9 Mason Caruana. 6-4-9-1 Wayne Spiteri. 3-8-7-4 Alejandro Veneziani. 5-0-9-0 Beppe Mejla. 3-8-8-1 Edward Camilleri Zarb. Għanduhu ħat japplika fl-ewwel sena sekondarja Form 1. 3-5-9-1 Gabriel Briffa. Nerġgħu naqraw l-aħħar 12 il-polza. Nibdew bit-373, 373 għanna lil-Ben Vella bin-number 3637. Fi 374 post għanna lil-Agostino Cicero Penisi di Floristella 6416. 375 post għanna lil-Jake Mifsud 5051. Fi 376 post għanna lil-Luigi Galia Mamo 5068. Fi 377 post għanna lil Mikaj McKay bin-number 1502. Fi 378 post għanna lil Santiago Farrugia 6575. 379 post għanna lil Mason Caruana 5059.
Fi 380 post għanna lil-Wayne Spiteri bin-number 6491. Fi 381 post Alejandro Veneziani bin-number 3874. 382 Beppe Mejla 5090. 383 Edward Camilleri Zarb 3881. Fi 384 Gabriel Briffa bin-number 3591. Inkomplu bitluħ tal-polza u s-sajmiz dak li għannu numru 6035 Logan Paul Catania. 5006 Alan Balzan Thomas għandu ħutu għat japplikaw fil-Kinder 2 u fil-Year 1. 3802 Luca Parnis. 6156 Daniel Spiteri. 3677 Jan Vella. 3791 Francesco Fleri. 6722 Borch Zak. 5738 Ben Galia. Purtax nieħdu daqsxejn break u nieħdu daqsxejn ilma risqin lejn it-tmiem ta' din il-polza. Grazzi tal-paċenzja. 6473 Zek Camilleri. 4187 Adam Attart. 6322 Levi Tabone. 5958 Janis El Nemi Muscat. 5447 Nicolas Farrugia Grek. 6069 Ezekiel Farrugia. 4401 Adam Shiberras. 5650 Beppe De Pasquale. U l-aħħar polza 401 għanna l-5885 Charlie Camilleri Briffa. Nerġa' naqra l-aħħar polozz li talaw nibda bi 385 għanna l-Logan Paul Catania 6035. Fi 386 post għanna l-Thomas Alan Balzan 5006. 387 post għanna l-Luca Parnis 3802. Fil-388 post għanna l-Daniel Spiteri 6156. Fi 389 post għanna l-Jan Vella 3677. Fi 390 post għanna l-Francesco Fleri 3791. Fil-391 post għanna l-Zach Borch 6722. 392 post għanna l-Ben Galia 5738. Fi-393 post għanna l-Zach Camilleri bin-number 6473. Fi-394 post għanna l-Adam Attart 4187. Fi-395 post Levi Tabone 6322. Fi-396 post għanna l-Jan Muscat El Anemi bin-number 5958. Fi-397 post għanna l-Nicolas Farrugia Grek 5447. Fi-398 post għanna l-Ezekiel Farrugia bin-number 6002.
6062. Fi 399 post għandna l-Adam Xiberras bin-number 4401. Fl-400 post għandna l-Beppe De Pasquale bin-number 5650. U fl-401 post għandna l-Charlie Camilleri Briffa bin-number 5885. Ek wasalna fit-tmiem ta' din il-polza. Infakkar li dawk li fostom minn dik il-polza ġew fl-ewwel 65 post, fl-ewwel 65 post, dawn sa jagħmlu l-għażla ta' skola għadħul fit-tieni sena kindergarten. Bi preparazzjoni għal meta jagħmlu din l-għażla, se nagħmlu laqgħa ta' preparazzjoni qed nikdbulhom u nibatulhom il-link u nagħtuhom iktar informazzjoni fit-3 ta' Ġunju. L-għażla issir fl-4 ta' Ġunju f'trasmissjoni diretta. Nixtieq infakkar li kemm fil-Kinder 1 u anke fit-tieni sena kindergarten bħal dina il-postijiet ta' dħul fil-assubien mhumiex ħafna. Nifhem li huwa diżappunt għalikom, però nixtieq infakkar li l-maġġoranza ta' dħul għall-iskejjel għall-assubien huwa fl-ewwel sena primarja. Għalhekk infakkarkom li f'Novembru li ġej aħna noħorġu regolamenti ta' dħul għas-sena d-dieħla u jekk tibqgħu mħajrin li tibagħtu tfal tagħkom fl-ewwel sena primarja f'xi skola tal-Knisja, nistidinkom tapplikaw u tippreparaw għal dak iż-żmien. Regolamenti jiġu pubblikati fl-aħħar ta' Novembru, ikun hemm id-dettalji kollha, dati u kif għandu jsir l-applikazzjonijiet. Normalment l-applikazzjonijiet isiru dawk tal-ewwel kriterju l-aħħar ta' Novembru bidu ta' Diċembru, l-oħrajn isiru fil-aħħar ta' Jannar u bidu ta' Frar. Tajjeb, jiena nikkonkludi għaw dina il-trasmissjoni, nixtieq nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, nawguralkom ukoll progress fl-edukazzjoni ta' tfal tagħkom anke f'dawn iż-żminijiet tant diffiċli, speċjalment għal dawn it-tfal li għadhom żgħar. Nirringrazzjakom jien fisimhom li tant tieħdu ħsiebhom u tant ittuhom attenzjoni. Nirringrazzja wkoll il-tim li għandna hawnhekk, il-nutar Robert Aquilina li għal darb'oħra kien magħna u ċertifika kull polza li aħna għamilna, nimmissjaw il-preżenza tagħkom imma hu ċertament jiggarantixxi li aħna qed nagħmlu kollox sew. Ringrazzja wkoll it-tim tal-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja, għandna l-Miss Cynthia Kassar, il-Miss Joseph Hamenborn, Mr. Marjante Abela u Annalise Vella. Nirringrazzjaw ukoll it-tim ta' We Media minn fejn qegħdin nagħmlu din it-trasmissjoni, nirringrazzjawhom bil-qalb tal-kooperazzjoni tagħhom u l-uffiċjali oħra kemm fil-Kurja tal-Arċisqof u anke fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija u l-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja. Nawguralkom il-ġurnata t-tajba.